in kamiskin sin kita niyo marara namo kamu di siya mahinang gaggat hapag iman pamarat saya sing kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin iban di siya mahinang sabab amin manay kuri kita niyo ring haaga manatu piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatasin langit sarta iban pasin amin undang-undangan iban sin syara' niya piaturunnya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin diin inhi karayaw parihalan sin pagdunya sin bangsa manusia labi-labin muslimin iban kahalan hikarayaw hadlaw nila adlaw akhirat paghisab sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan bangsa manusia. Mga palangguan hagam Islam bang naturunglunganin Allah subhanahu wa ta'ala amin siyabot niya ayat halom sin kitab niya iban sin mga hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mahinang siya ubat papangatayan sin muslimin parihalan sin amin pagtungkakali sin kabuhi atawa kabuhianan sin bangsa manusia iban sin kauyayaan pag-arta iban sin kamiskin in Allah subhanahu wa ta'ala biyabandaan niya kita niyo in Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan niya kita niyo longsin Allah subhanahu wa ta'ala wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadlih inna Allah kana bikulli syai'in alima. In Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan niya kita niyo mga bangsa muslimin longsin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw na kaulang niya umangan-angan pa amin lingiun mo pa in hisyuin kihanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta iban sin hamung haya hakabuhianan iban sin saddap parasahan iban sin uno pendil ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyun amin nakalabbaw ring kato kabuhianan amin ganta mahinang mo pasakit halam sin pangatayan iban mahinang mo kapag masukal pa Allah subhanahu wa ta'ala makayan ko ya Allah may tayo sabihin ako wala murilan biya sinarta sin siya longsin Allah subhanahu wa ta'ala wala tatamanna ayaw na kau umutikat umangan-angan pa amin subay pa kumabiya sin kaniya yaun atawakan subay aun sasakatan biya sin kaniya atawakan pamayo biya sin kaniya indihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat indihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat arakala bang kamu papagsyalihon di pahikarayaw kay min pagdaya sinta uyaw ikin mahinang kahalan niya ampay niyari kau habi ni kahalan mga palanggo na kama Islam iubatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan sin kita ni marara na kamu haparihalan kamiskinan in Allah subhanahu wa ta'ala imiyan lirijali nasibun mimma iktasab walin nisa'i nasibun mimma iktasabna kung sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng ha mga kausugan aun suku nila rejeki nila iba sin kabayan ang suku nila rejeki nila sa ayaw na ko imian mayta inyaun mayta ini mayta long sin Allah ta'ala was'alullahu min fadli pangayo na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala diin na inhiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala min pagsyukuran sin kita niyo rejeki man yun tiyo paglamit-lamitan sin ikaw may sin anak asawa mo mga palangguan ha kami Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam imian lam laysa al-ghina an kathratil ard walakin al-ghina ghina an-nafs bukun lang yan pagyanon nin taudayahan namin mataw din artaan nga rukun sin pagyanon dayahan hapamaham sin aga may pamaham sin Nabi man sin pagyanon sin Allah amin dayahan nin manusia yan hangin hawabaran niya amo sa in biakatu muslim in biakatu miskin in pagdayamu in parasahanmu iban sin kananaman sin pangatayan mo pagdaya amin biya sin kiyana naman sin taurayahan pagdaya ubed din tao miskin iban sin taurayahan sibuin pang naman pagdaya naam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun in pagyanon dayahan amin tao matao din pangarta ni rayahan na siya may ta siya bukun parayahan sin biyaw nintod sin arta ni arakala doon hapagdaya niya yaun di pa makainihan kaniya hati na miskin da siya barhajat da hakita mo na sa sakatan pamaybay usaha biya na kaun milyon ni magsuod sa pangatod niya barhajat pa siya kulang pa
sabab sin taud day sabab sin gagastuhan bibihon iban sin kataan kalalakihan. Hati niya miskin siya, dia sin hajat sin miskin hapag kaun pagtamong iban sin pag-arta. Hangkan siya miskin misan dayahan sabab sin in feelings kaya na naman niya biasin kaya na naman sin tao miskin habar hajat aming kalalakihan niya ha anak asawa niya iban sin pamayban sin ginawaran niya. Hangkan na siya bukun dayahan na pangatod sin Nabi. In pagyan lang niya rayahan amin dayahan na kaurun hagin hawaran mo. Wieddi. Amin mamarahin na kau. Amin mamarahin na kau. Unin din sin Allah Ta'ala mag-uno pa kau. Amin rijik kita. Doon kita maglamit-lamit. Hariin din sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, in kaya na naman mo ya kau tayo mahod ko biya ka ako miskin. Amin di na kau umutikat pamangarap pa. Amin di mo ray sa kabutan di mo rakaya. In kaya na naman mo amin amin mamarahin na di sin sa kaula-ula dayahan kau di na kau maghajat ununo pasabsin on na arta mo biasin taurayan bang aw na arta niya makabisi sin niyaon biasin sa kaula-ula mamarahin na kaniya bihatun kaya na naman sin tao miskin hangkan in pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagyanon lumirayahan amin dayahan siya hagin hawaran niya masya maghajat pagulo pa kau magbisin kuan sindi tara kalarian maguno pa kau magkumaon sin bihini sindi taray sab kakausan maguno pa kau sin kuan hati ngari na kau mamarahin na kau sin unon aun kay mo iban sin dil kay mo rijik isin Allah Subhanahu wa Ta'ala dayahan na kau habiyadto parihalan mayta sabab sin masannang ning pangatayan mo hari na kau umu ini sumukat pa uno-uno hamag syukur na kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridin dihil niya kay mo rijiki. In pagkaraya sin ikaw, habihaon pang na naman misan kau miskin, na amo yun hisabab pag iyanon di mahinang gaggat in ka miskin sin kita pag-agama. Sabab may ta, mamarahin na. Bang aun na bihaon kayo mo, hangka kilo bukas kailo, iban sin amin tambang-tambang tapatapahon, iban sin amin hati niya, hinangon mo sa usawan, kapag lamay-lamay sin ka mo, masan lang na yung pangatayan mo di mahinang gaggat in ka miskin mo saukat tamban hindi na kau magsambahayang saukat tamban hindi na kau misan mag-ibadat pa Allah saukat tamban hindi na kau maghinang marayaw haraakan kayo mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bat subay sadya masan lang yung tutukan bat subay sadya mahaggo-taggutin bilik bat subay sadya mahagnul-hagnul namin lilingkuran bat suway sadya tara sa sakatan iban sin bay maluag iban sin marayaw iban sin katan ang pamag-ibadat magsambahayan la bukon yan yung pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam arakala bang kaurilan sin Allah Ta'ala pangarta magkufur kau kaniya inhi kapag kufur sin tao sin aun dihil kaniya sin Allah Ta'ala pangarta amin malu pa na siya pamagtuhan malu pa na mag-ibadat in kaingatan niya rakuman Allah puas yun to inda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hipahinang hindi niya na mahinang di niya na kakausan sabab mayta sabab sin ligap iban sin dakan magtumari sin pikilan iban sin namin tulak magtumari iban sin kataan mautong na sin arta maumong amoy yung pagyan mautong sin pagdunya ang paintao asal darayahan na arta dayahan pagin hawabaran amin mga mamo siya dayahan iba sin pag-agaman niya nauusal din arta niya hapag-agama iban di na siya maghajat pa sin uno pamayta sa na arta niya iban marayo masanang ng pag-ibarat niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala dayahan pa arta dayahan pa kin hawabaran na in agama Islam yubatan in kita niyo biya katutan ni miskin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwat si Abdullah bin Amr bin al-As long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslam ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ya bunal-bunal tu nagparuntungan na isiyo amin tao nagsurrender na pa Allah Ta'ala sin qadar kiyarhil ka na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin unin tiukbal ka ni sin Allah Ta'ala din naman ha pangumulan iban sin rijiki iban sin rijiki anak asawa iban sin pamaybay hawiyaun hantang simurinder na pa Allah Ta'ala alhamdulillah ya Rabb in kami
surrender na na kami ini amin sumukat pa uno bang uno. Iwan di na kami sa umangan-angan pahali na muda kakausan. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long yang nagparuntungan na yung tao amuin, nag-surrender na pa Allah Ta'ala harin din na yung kakadarkan niya. Rijiki ba sinununo pa. Waruzika kafafan. Iban dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki, tiyutupong-tupong da kailang adlaw niya sinang kabulan niya. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Iban sarta, intauyan, dihilan sin Allah Ta'ala hamunghaya pangatayan, amin mamarahina indihil kani sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunanin manusia dayahan. Amunanin manusia masannangin pikilan niya sin pangatayan. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afa fi jasadi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiu-siulongnya daing kaniu amuin aminan fi sirbi, amin masan yang nasyarun halam sin pamaybay niya. Serta marayaw yung panggaway-gaway simbaran niya, wayron niya nanam sakit pangsan, wayron biya mga reklamo sin amin anak asawa niya, hatungod sinun niya nanandang mga sakit ato kan hospital na tawakatan. Wa indahong kuto yawmihi, iban aun na kailo, amin susupaun nila haadlaw yawn makaun, fakaan na mahizat lahud dunya. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi intauyan yung pagkarayan niya, biya sin sa kaula-ula amin hinis maun kani yung pangarta sin dunya, kamasan lang yung pangatanin sa kaula-ula haalupan niya pangarta dakula. Di mahinang gaggat in pagkamiskin sin kita niyo, hamin di ikaw magkapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihilan niya kita ni ubat hasupaya ri na mapaling in pikilan mo, di mapilad in pikilan mo yung pangatayan mo, lumayo kau dahil Allah Ta'ala may sindakan niya, amin di mo ikasujud ka niya, sab sin nag-aangan-angan kau sin maabot mo namin langit sin pagdaya, arakala mahinang mo pa problema, hikamatay pa sin tao, arakala mahinang pasakit dalam sin pangatayan niya, hikaigil niya hisyun amin aun arta, dihilan sin Allah Ta'ala, atawa makapikil siya mangi patau-aw ng pangarta kikita niya may tari makarili makasarak tabi ini kahalam maraw pa kamulang pasan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long niya lingi baka mo atod baka pahisin amin mababa kahalan din kaniyo, bukunin aturong mo isin hataas hangarun mo ang pamu sakatun patas hindi mo sa mga kakausan, sungkitun muna ka atau abuton hindi mo rin sa mga abutan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atod baka mo sinisin mababa kahalan din kaniyo, atod ka mo pahisin amin mahina kahalan din kaniyo, amin makakaon ka makatuhang kaadlaw aun din kato tanyo katawtay manghuran wallahi nagsasandal kailo, hawayron mabibukas sabihan halga sin bukas ando kilatas nagpanggi-panggi, hawayron na panggi kailo amin bihon ando atas biya mga namisayng nagkaunsaing, wayron misan mga hikapaglamay. In Nabi sallallahu alaihi wasallam iwatan niya in kahalan sin muslimin mga miskin biya kato tanyo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atod baka mo pahisin mababa din kaniyo, ayaw ka mo umatikat umatod to pahisin ini mataas din kaniyo kahalan, labilet tulong niya marayaw hikaubat pasin pangatayan niyo, fahuwa ajdar inya tulab hikarayaw kaniyo, daing sin amuin bangka umatod pahisin mataas din kayo mo arakala magmasukal pa kau panikmat sin Allah Ta'ala, iyan mo ya Allah may tayo sabihin ako wala mo rilang biya kaniyaw. La ini ni mga palanggon hakam Islam, bukunin maksud piang langan in magdaya sin pagyanong ko amin biya ka ko in miskin purat miskin, mangarap pa sin amin suway mabiya sin kankuan kano adlaw yung ba sin kapon pataki sa maray piyagwa sin amin ini report ha TV ang isu naman in top 10 dayahan halom sin Philippines, taswe ko mangan angan, may taswe ko mangarap sin mga beto sin di mo abutan.
sa pangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mangarap sadya kau magtali magpikil biad din kau mabot pabiad to kahalan kaya lupahamin Allah ta'ala sinsin magdiril rejeki kaymo in Allah subhanahu wa ta'ala iman was'alullah min fadli. Ayun kau mangarap sin biad to arakala di mo abutan atau bang hilil kaymo siya Allah ikakangi kaymo siya pangay ko pa Allah. Ya Allah bila ko rejeki, ya Allah hinanga ko biasin mga sila amin kiya hanug haraan mo rejeki iban wala kiya kangi kanalim pangarta nila gaman kiya kusog sin pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah hinanga ko ring ha mga ipon amin mga sila kiya rihilan mo kiya hanug haraan mo pangarta nagkarayahan sartain pangarta nila iusal nila hakabayaan mo iban hadan mo kiya kusog pa sin pag-ibadat sin sila nag-iibadat ng ginhawabaran nakababaak nakahinang ibadat ha pangarta nila iban sin sasakatan iban sin kataan properties. Ya Allah hinanga kami bihad to in maksud mga palanggon ha kami Islam hatungod sin pagdaya wayroon panglangan sin akam sa in mangarap ka pamagdaya kaya lupahan ng Tuhan mo pangayuan daya amo itong panglangan sin akam mga Islam na in Allah subhanahu wa ta'ala min was'alullah min fadli bukon nahunit pa Allah ta'ala pangayon natin halyat to siya bang di na ayaw na ka umatod pa hisyuin mataas din kay mo atod na dya ko pa isin mababa din kay makayan ko alhamdulillah magampay sabi na ko kayo makakaon bisan da kuman ini amin ini panggi atawakan bisan da kundi mga saying anduin mga katawtay manghuran kay banan bulak saying di makaabot aun katawtay manghuran ha mga Afrika muslimun kakitaan mo kailo subhanallah yung kahalan wayrun abun hikasungit in kahalan sin mga katawtay mo rin habur maruhinya piagduy sin parinta sambil wayrun abun makaun iba sin kaybanan pahula nagjato in pagbuno rito kanila in piagbaman na sin Russia iban sin kaybanan pahula ba sin Syria un nagagkangiin hula wayroon sumud supply wayroon sumud tatabang wayroon makaun wayroon makaun sambil tubig akon wayroon mainom subhanallah. Mga palanggon ha kami Islam dihilan kita ni sin Allah ta'ala pamintangan iban sindihilan kita ni ubat hakasusahan bang dumagpak kay mong biyay ni kamiskinan amunin hinangon mo karna ayaw ko mulo pa magtuhan